byongeye kumvikana agahinda gakomeye kuri perezida wa Angola João Lourenço bivuye ku byemezo byafashwe na AFC M23 ya General Sultani Makenga kuva ku munsi wo kwa gatandatu ku cyumweru n'uyu munsi kuwa mbere. Mwagiye mwumva ko hari abasirikare ba Angola batakaje ubuzima bwabo, abandi bagakomereka bikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko icyemezo cyafashwe saa 7 z'ijoro na General Sultani Makenga akabibwira mugenzi we uyoboye abarwanyi ba AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo General Bernard Bahesha Byamungu ko ibyo byemezo ari byo bigomba gukurikizwa. Birasa nkaho ari byo bizanye imiborogo mu basirikare ba Angola bari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru ngiye kugarukaho na operasiyo ya gikomando ya AFC M23 ku mirongo y'imbere y'urugamba. Birashoboka ko AFC M23 ibyikoze birajya bifatwa nk'ikintu kidasanzwe cyane. Umwe mu bantu bakurikiranira hafi ya makuru nk'ayakomeye cyane yambwiye ati iwacu buri kimwe cyose cyari cyamaze gushyirwa ku murongo. Ntabwo igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo bari gusimbuka umutego, kuko M23 yari yamaze kumenya ko aho imbeba ikunda kunyura ari hifatirwa cyane. Amakuru agira ati ejo mu ijoro saa 7 nibwo ibyemezo byamaze gufatwa ko abasirikari ba AFC M23 bari muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri territoire ya Uvira, bagomba kuryamira amajanja, kuko hari amakuru agera mu nzego z'ubutasi za AFC M23 yari yamaze kumenyekana ko mu ijoro haraza kuzamuka abasirikare bangora bagera kuri 900 berekeza mu misozi miremire, ariko bikavugwa ko baraza kuzamukira mu misozi ikikije Kobola ya kabiri. Amakuru akigera muri AFC M23 nta kindi cyari gukorwa nuko ari kujya gukorwa uburyo bwo guha ikaza abasirikare bangora muri iyi ntambara. Amakuru agira ati kubera ko abasirikare bava muri Angola abenshi badashobora kumva ururimi ruvugwa n'abandi bari muri coalition ya AFC M23, kuko baba bari kuvuga ururimi rw'ikinyaportugale, birorohereza AFC M23 kuyiceremba ikayinjiramo bucece. Amakuru ingenzi agira ati M23 yakoresheje muri operasiyo yabo abasirikare bagera muri 2 mu basirikare boherejwe batavuzwe umubare bashobora kuvuga ururimi rw'ikinyaportugale, aho bashobora kumvikana n'abasirikare bangora bari binjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu masaha y'ijoro. Amakuru agira ati igisirikare cy'u Burundi, icya Republika Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Tanzania n'abasirikare b'abanyangora bose bambaye impuzankano imwe igisirikare cy'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. AFC M23 yohereje abasirikare basanzwe ariko biyambitse mu buryo bwa gisivile, ariko batwaye intwaro zabo mu buryo bwa bucece. Ni operasiyo yatwaye nibura amasaha agera muri 7 kugira ngo ishyirwe mu ngiro. Aba basirikare bagiye mu bice bitandukanye muri zone zitandukanye, basa nk'abasivile bari kugenda muri zone zitandukanye. Hari naho bageraga bakaba bafata amasuka bagahinga nk'abasirikare, ariko bazi ikibajyanye. Bivugwa ko icyabagenzaga ari ugusatira ibirindo by'igisirikare cya Angola. Amakuru ingenzi avuga ko bakimara kugera kuri puwe batangiyeho uburenganzira ko ariho baraza gusaba sinyare kugira ngo AFC M23 ideranje ibyo birindo by'igisirikare cya Angola. Hafi yaho hakaba hari FRDC, hakaba hari ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Tanzania. AFC M23 herezayo noneho icyari kigamijwe ari nacyo cyabaye ikimenyetso cy'ingenzi kugira ngo noneho abakomando binjire mu basirikare bangora batangire gukora ibitendo bikomeye cyane. Isaa 7 z'amanywa n'iminota 13 mu kanya gato gashize nibwo amakuru yose asobanutse kuri iyo operasiyo yari amaze kungeraho. Andakava wanjye ati abasirikari ba AFC M23 batatangajwe umubare bakimara kugera muri zone ikikijwe n'ibirindiro by'abari muri coalition, kuko bagiye bakambitse mu
amaakse atandukanye ariko ari imvange. Ibyo twavuga ko abasirikare bangora bari kuba bakoze amatsinda yabo mu buryo bwa communication ngo iborohere. Abatanzania nuko, aba Republika ya Kongo nuko, n'abasirikare b'u Burundi gusa mu buryo bwa komandoma bari guhuriza hamwe, ariko naho abasirikare basanzwe bari kuba babaho batandukanye. Inzego z'ubutasi za AFC M23 zari zamaze kumenya ibyayo makuru yo gutatana kwabo, ibyorohereye AFC M23 kuko yari yohereje abafatwa nk'aba advance party cyangwa ba undercover bayo muri zone umwanzi aherereyemo, kohereza drone ya kamikaze igasandarizwa hejuru y'abasirikare bangora, byongeye gutera urwikekwe no gutatana kw'abasirikare ba Kongo, Burundi na Tanzania yewe n'abanyangora, kuko bagombaga gufata uburyo bwa camouflage bwo kwisha, kuko batekerezaga ko M23 yamaze kubavumbura ko igiye kuboherereza izindi drone nyinshi, kuko abasirikare bangora bari bagejeje ku gusandaza drone ya kamikaze ya AFC M23 bahise batekereza ko hari indi drone ishobora kuza kugira ngo igere kuri target. Ibi rero AFC M23 yari yamaze kubipanga neza mu gihe batatanaga babandi twavuze ko bari bigize nk'abasivile, ariko ari abakomando bahise binjira muri uko gutatana ko basirikare. Usigaye inyuma namwe murabyumva, n'umugozi n'inkota ni bayoneti ibyo yambaye ndetse n'intwara afite bigahita byambarwa n'umukomando wa AFC M23. Uko gutatana kwatumye babasirikare birinzwe gutangazwaho umubare wabo binjiye mu basirikare bari ku ruhande rw'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho uko kwegerana kw'abanyangora Abatanzania, Abarundi n'abasirikare ba FARDC igisirikare cya Republika Iharanira Kongo bivugwa ko ari Hibu Special Force yewe na Anaconda na Elephant Special Force mu gisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byatumye M23 yinjizamo abantu bayo abari muri komandoma y'abari muri coalition bateraniye hamwe, bafashe imyanzuro yuko abasirikare bagomba gufata cover mu rwego rwo kwirinda ibitero biraza gukurikira bya drone. Ibyo M23 yari yamaze kubishushanya mu buryo bw'urugamba rufatwa nkaho General Sultan Makenga ari kizigenza kaba umwami w'intambara mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yatanze noneho amabwiriza n'ubundi abari muri zone y'umwanzi bari bazi ko hagomba koherezwa drone ya kabiri igambiriye kwegera noneho ahari ibirindiro by'igisirikare cya Angola cyaje gutanga umusada. Urumva bose bambaye impuzankano imwe, hari Abarundi, hari Abanyekongo, hari Abanyatanzania, hari Wazalendo, hari Abanyangora. Biragoye gutekereza ko haduyi yamaze kukwinjira, kandi n'abari kubinjira nabo ni Abanyekongo, bivuze ko bigoye kumenya ko wamaze kwinjirwa na haduyi mu gihe utateye imibare y'ingenzi mu nzego zawe z'ubutasi. AFC M23 imaze kohereza drone ya kabiri, niko abakomanda bayo barwanaga no gukora camouflage ariko isatira ibirindiro by'igisirikare cya Angola. Bakimara kugera mu birindiro by'igisirikare cya Angola, nta kindi cyabayeho, batangiye noneho ubwabo kurasa mu kirere nk'uburyo bwo kwerekana ko hari icyerekezo haduyi ari guturukamo, ariko byabaga ari uburyo bwo kugira ngo habeho ukujijisha gukomeye cyane. Bivugwa ko hari bombe bikekwa ko yaba yoherejwe mu buryo bwari bwatanzweho sinyare, ishobora kuba ari ikibombe cyarashwe cya SPG-9 anti-tank. Bivugwa neza ko uku kohereza anti-tank muri ibi byerekezo nka sinyare y'ikimenyetso cy'uko noneho hagomba gutangira ibikorwa by'ingenzi, nibwo abakomando ba AFC M23 bongeye noneho gukora ibindi bitendo birimo kurasa mu buryo bwa bucece abasirikare bangora. Bivugwa ko hari umusirikare bitekerezwa ko yaba ari umwe mu basenior officers b'igisirikare cyangwa baje muri intambara nko ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko akaba yifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rishinzwe kunaniza ikirere cya AFC M23 yarashwe muri ubwo buryo. Biravugwa ko hari n'abasirikare ba Tanzania baharashwe, ariko kugeza n'ubu ngubu bigatekerezwa ko AFC M23 abantu bose bambuwe impuzankano n'imbunda kugira ngo abakomando ba AFC M23 binjiremo batangiye gushakishwa, kuko bivugwa ko ama inite barizwamo bashakishijwe babuzwe. Bikavugwa ko M23 abantu bayo baje gusohokamo ikimara gukora icyo gitendo, bikavuga ko umubare abasirikare wabuze kandi n'imibiri yabo ikaba yabuze. Bigatekerezwa ko M23 muri bya bitendo yakoze hari abari bari gukora
nk'uburyo bwo gusukura amayira kugira ngo hataza kumenyekana ibimenyetso operasiyo itaragera ku ntsinzi ya nyayo. Amakuru ingenzi atugeraho agira ati AFC M23 ya General Sultan Makenga yongeye kwigaragaza nk'inyembaraga, ikaba iy'ingenzi muri operasiyo ziremereye cyane. Andakava wanjye wampaye amakuru yavuze ko iyi operasiyo irangiye nta muntu ukomeretse cyangwa se ngatakaza ubuzima bwe ku ruhande rwa AFC M23, ariko kandi gato reka mve muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi ikikije uburengerazuba bwa Uvira, noneho nerekeze muri Walikare. AFC M23 yongeye gukora tombi cyane yisubiza agace ka Buhimba. Ihuriro ry'abarwanyi ba General Sultan Makenga AFC M23 gisubije centre ya Buhimba iherereye muri groupement ya Waloa Yungu muri territoire ya Walikare, nyuma y'imirwano ikaze yarihanganishije ingabo za Republique Demokarasi ya Kongo ndetse zifatanyije na Wazalendo. Igitangazamakuru gikomeye ku butaka bwa Republique Demokarasi ya Kongo Actualité nicyo cyatangaje ko M23 ariyo yatangije ibitero mu ngabo za leta na Wazalendo iturutse mu birindiro byayo biri mu gace ka Kilongo muri groupement ya Osobanyungo muri territoire ya Masisi. Nyuma y'amasaha menshi Buhimba iberamo imirwano ikomeye, ingabo za Republique Demokarasi ya Kongo na Wazalendo byavuye muri ibi birindiro bihunga byerekeza mu gace ka Ngenge kari mu burengerazuba. Abaturage benshi bo muri Buhimba bahunze ubw'intambara yabaga Genge na Kangati bafite ubwoba bw'uko AFC ishobora kuhatera. Nabo batangiye kwerekeza mu bice bizera ko bitekanye birimo amashyamba, abandi bajya Kimuwa. AFC M23 yakajije ibitero nyuma yaho mu rukera rw'itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri itakaje umuvugizi wayo waguye mu bitero bya drone muri centre ya Rubara ya muri territoire ya Masisi. Kuva ubwo AFC M23 yatangiye uburyo bwo gutangiza ibitero bya contre attaque mu kwisubiza ibice byagenzurwaga na leta yari yamaze kubibambura. Noneho ibi biri gutuma AFC M23 noneho ibigiza kure cyane. Kibuga cy'indege cya Bangkok uyu munsi cyubakiye ku kibombe gikomeye. Mpamvu nuko ari mu bice AFC M23 iri kugezayo drone zayo zikajya gusibura iby'ingenzi, ibyongeye kugaragaza neza ko AFC M23 iri gukina ikarita y'ingenzi kandi ikomeye cyane. Buhimba kuba yamaze kuba tombe ni ikimenyetso cy'uko M23 itagarukira gusa mu bice yagenzuraga, ahubwo igomba kwerekeza mu bindi bice. Ni byinshi cyane bikomeye, byose biri ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Sandrine sana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye gukubitwa izindi nkoni mu bitugu cyangwa se ajombye inkota mu mbavu bigenanye n'ibyakoreye Colonel Willy Ngoma. Ibi byose biri gukorwa na General Sultan Makenga, ariko biravugwa ko General Baudouin Ngaruye, General Byamungu bavuze ko bagomba kwitangira ibihano bayoboye urugamba ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mwabyumvise, iyo niyo page ngiye kurambura, page ikomeye cyane. Ndagira ngo muze kuba hafi tuze kurambura na page zirimo amakuru y'ubutasi bwimbitse kubiri kubera muri zone itukura yose y'imirwano. Ndababwiza ukuri kari page ziremereye cyane, zose turaza kugaruka ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Isaa 3:14 zo mu gitondo kuri uyu wa mbere itariki 2 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2026 hari amakuru ingenzi amaze kugera hanze agira ati ibyerekeza 9 byose bya zone y'imirwano mu burasirazuba bwa Republique Demokarasi ya Kongo AFC M23 yasabye ko abasirikare basanzwe bastaza kwa advancinga, ahubwo Special Force Commandos ba AFC M23 akaba aribo ba advancinga. Ndababwira scenario eshatu zimaze kuba. Biravuga ko General Bernard Mahesha Byamungu, General Baudouin Ngaruye, General Sultan Nziramakenga Emmanuel n'abandi bofisiye bakomeye mu gisirikare cya AFC M23 bavuze ko bagomba kwirwanirira bikomeye kugira ngo bahorere Colonel Willy Ngoma, ngo kuko urutonde rwamaze kugera mu biganza by'intasi za AFC M23 rw'abayobozi bakuru bagomba kwicwa n'uburyo umugambi wahereye kuri Colonel Willy Ngoma. Umwe mu bantu bampaye amakuru yagize ati ukwishongora kwa guverineri w'intara ya Chopo Pauline Lendo Ngoria
agaragaza ko shyize hasi drone za kamikaze za AFC 23 zatatse ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangkok Ikisangani. Byahise bivuga ko AFC 23 iri gushaka kongera gukora noneho ibindi bintu ubutegetsi bwa Kinshasa butagomba kujya kure y'ukuri bukemera ibyabaye. Bivuga ko General Sultan Makenga na bagenzi be bahise batangiza ibitendo bitatu bikomeye cyane. Biravuga ko ibitendo bitatu bikomeye cyane ari byo byabaye mu ma axe atandukanye. Abasirikare 14 b'abakomando ba AFC 23 binje mu mirongo y'umwanzi mu mashyamba ari ku rugabano neza rwa Masisi na Walikare, ariko mu cyerekezo kigana Pinga. Bivugwa ko aka gace karimo abasirikare b'abanyamahanga cyane cyane aba Angola, abasirikare ba Tanzania, abasirikare b'u Burundi, ndetse binavugwa ko bari kumwe n'abacancuro b'Abafaransa. Zangabo z'igihugu cy'Ubufaransa zazanye mu buryo bwo gutanga imyitozo nk'uko byafashwe. Biravuga ko bari mu cyerekezo cya Walikare mu gice cy'amajyaruguru ariko gisatira uburengerazuba bw'umujyi wa Pinga. Abakomando 14 ba AFC 23 bagiye gukora ibitendo bikomeye cyane, ariko nk'uko mubyumva ntabwo abakomando 14 ba AFC 23 bagenda gutyo gusa. Ba Advance Party bari bahamaze amasaha menshi bategereje buri kimwe cyose gishobora nibura kwitambika operation ngo bagikure mu nzira. Aba ba Advance Party bakimara gutanga uburenganzira bw'uko abakomando bagomba kwinjira muri zone nk'iyi, biravugwa cyane na bamwe mu basirikare ba Republika Demokarasi ya Kongo bumvirijwe n'umunyamakuru w'ikinyamakuru No Over Africa wavuze ko yabikuye mu bofisiye bakuru muri FRDC ubwo hatangwaga amakuru y'ibimaze kuba mu birindiro by'abasirikare b'abanyamahanga muri iki cyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Pinga. Biravuga ko aba bakomando 14 ba AFC 23 banje gukora igisa nko kunetraliza telefone, gukuraho telefone muri metero 900 gusa, hagasigara itumanaho ry'ibyombo. Kandi iryo AFC 23 na ba Advance Party bari bamaze kuryinjira kuko amakuru ingenzi yagiraga ati ntabwo effective y'umwanzi ihagije, ntabwo ashobora kwerekeza muri ibi byerekezo bindi. Ikindi ari kwigengesera kubera ko azi ko ibitero byacu biri similitane agomba kubigendera kure cyane. Bivugwa ko iki kizere kibyavugirwaga ku byombo ku ruhande rw'abari muri coalition aricyo cyatumye abari muri ibyo bigo by'abanyamahanga baryama bakaruhuka kubera ko bategereje ko hari andi mabwiriza akomeye cyane ashobora kubaho nyuma y'uko AFC 23 ikoze tombe niyikomeze kwa advancinga. Bikavuga ko abanyamahanga bari batangiye kuruhuka. Ibi rero nibyo byafashije AFC 23 gukwinjirira abo bose basa nk'abarangaye batazi icyerekezo cy'imirwano barimo. Biravuga ko hishwe abasirikare barenga 40 muri ibyo bigo bya gisirikare, kandi ikindi kintu gikomeye cyane kubera uburyo basa nkaho badahuje komandoma, Abanyangora, Abanyatanzania, Abarundi n'abasirikare b'Ubufaransa. Byoroheye abakomando ba AFC 23 gutindamo cyane. Biranavugwa ko hari ububiko bw'ibisasu bumaze gusandazwa, bigatekerezwa ko muri aba bakomando harimo abari bafite umugambi wo kujya n'ubundi gutega ibisasu kuri ubwo bubiko. Birasa nkaho ari page zikomeye cyane. Amwe mu makuru y'ingenzi yageze Ikisangani kuri headquarter y'akarere ka gatatu k'imirwano mu gisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo kwa General Major Nyembo Abudara muri ofisiye yagize ati twakiriye urusaku rw'abanyamahanga bavuga ko mu basirikare ba leta FRDC harimo abagambanyi baba bari gukorana na AFC 23 ngo kuko hari bariyeri zerekeza muri defense z'abasirikare b'abanyamahanga zanyuzweho nabo ku ruhande rwa AFC 23 bajya kubabaza cyane abasirikare b'abanyamahanga. Aya ni amakuru akomeye cyane amaze gusoka agiye mu bitangazamakuru bikomeye cyane nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Birashoboka ko izi page zikomeye zitangiye gusobanura uko ibintu abantu batabitekerezaga cyane. Iyo ni axe imwe y'uburengerazuba bwa Pinga. Reka mberekeze noneho mu ishyamba rya Parike Nationale Kauzo Biega. Kuva mu masaha y'isa 12 z'igitondo kugeza amasaha y'isa 5 minota mike cyane mu ishyamba rya Kauzo Biega
humvikaniraga urusaku rw'amasasu ariko ruva mu cyerekezo kimwe kiri shyamba. Bekibazwa impamvu hari kumvikana amasasu ava mu cyerekezo kimwe ariko amasasu aganaho ayo ari guturuka ari ntiyumvikane cyane. Biravuga ko AFC 23 naho yakoresheje Special Force Commandos, bo ubwabo bakoreshaga imbunda za silenced zidasakuza zumvikanisha urusaku, mu gihe bari muri coalition bo bakoreshaga imbunda zumvikanisha urusaku. Birasa nkaho ari page zikomeye kandi page ziremereye cyane ziri kuvugwa ko FRDC n'abasirikare b'u Burundi cyo kimwe na Wazalendo bamaze gukubitwa babaza cyane indani muri uyu mujyi nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubishimangira. Birasa nkaho ari page iremereye cyane imaze kugera hanze. Niba Kisangani yababajwe, niba aka gace k'ishyamba rya Parike Nationale Kauzubega kababajwe, niba muri territoire ya Walikale hababajwe, kandi imirwano ikaba nanone iri mu nkengero za Masisi nayo ikomeje kubaho, birashoboka ko hari ikintu gikomeye cyaba kimaze kugera ku Karubanda. Reka ninjire cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Aka gace kari mu rusaku rw'ibiturika ariko ni ingufu z'Abarundi n'Abatanzania cyane. Biravuga ko Special Force ya Tanzania yaba yateye ingabo mu bitugu cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abawazarendo na FRDC ku buryo ariho urugamba rwatangiye kugoranira cyane. Birashoboka ko buri kimwe cyose gishobora kuba cyatangiye kuba kibi cyane. Gusa ku rundi ruhande biravugwa ko AFC 23 yatangiye gukora ibindi bintu bikomeye cyane, birimo ibitendo by'ingenzi kandi ibitendo byo mu rwego rwo hejuru bigaragaza ko AFC 23 iri mu mugambi w'umuvuno mushya ku kwataka cyane ibirindo by'igisirikare cyama 23. Hari amakuru yatugezeho avuga ko hari tombe zimaze kuba, ariko umwe mu bantu bampaye amakuru agize ati AFC 23 ibyikoze bifite igisobanuro cyagutse, iri kumwe na twirwaneho babashije gukururira umwanzi mu mutego kandi baramukocoye kugeza ubwo mayiti na zakajuriti ziri gusubizwa inyuma ku bwinshi kubera ko AFC 23 yongeye gusubira inyuma cyane. Reka mbabwire ko ibintu